Okay, Cik Noi, tadi Cik Noi ada sentuh sikit kan pasal politik. So salah satu kenapa gelombang konservatism ini berleluasa adalah kerana pengaruh politik Islam dalam masyarakat kan. So pengaruh politik Islam ni macam Cik Nur katalah, bila Tun Mahathir membawa Anwar ke dalam UMNO, kerana apa? Kerana waktu tu kita nak UMNO nak bersaing dengan PAS, siapa lebih Islam, betul kan. So dan Anwar kebetulan waktu tu adalah Ketua ABIM. Dan memang selarilah dengan image untuk menjadikan UMNO ni lebih Islami lah, kalau nak dibandingkan dengan PAS kan. Tapi itulah impak besar yang kita hadapi sekarang. So macam bila agama tu sudah menjadi elemen politik, dan setiap kali nak pilihan raya kita dimomok-momokkan, pilihlah pemimpin Islam. Kalau orang Muslim lah kan, pilihlah pemimpin yang lebih Islam, pilihlah pemimpin yang lebih baik perangainya, walaupun yang non-Muslim pun elok juga perangainya kan. Inilah kesan yang kita ada sampai sekarang, bila dah politik ni, sebab politik ni dia memegang kuasa kerajaan kan, dan dia boleh menguasai segala macam benda. So boleh tak saya nak minta Cik Noi ceritakan sedikit bagaimana politik Islam global ini telah meninggalkan kesan kepada politik dan juga elemen konservatisme agama ni kepada Malaysia. Kalau kita lihat semenjak tahun-tahun ataupun dekad 1970-an, dunia itu semakin kecil. Maksud saya, the globalization of the world merapatkan lagi masyarakat dan negara-negara daripada semua pelosok, pelosok dunia, planet Earth ini. Dan oleh itu, kalau diberikan lagi kontrol dan kuasa kepada ahli politician, parti politik dan golongan yang dianggap ulama, sebab dia yang ulama yang disokong oleh political power, ini memang satu resepi yang akan melingkupkan masyarakat dan budaya Malaysia daripada membuat perubahan terhadap pemodanan. Pemodanan masih boleh dicapai, tetapi kita maintain, kita bawa sekali identiti kita sebagai masyarakat Melayu, sebagai masyarakat Muslim. Tapi dengan the politicization of religion, melalui memberi kuasa kepada ahli politik dan memberi kuasa kepada para kononnya tokoh ulama yang disokong oleh parti politik ataupun ahli politician, ini memang telah membukakan penyakit fundamentalisme, penyakit memperkecilkan lagi pemahaman, kerana bergantung pada siapa yang berkuasa. Boleh tak saya nak mungkin tanya Puan Ani, sorry, jadi saya pula yang tanya soalan kan. Tapi I'm interested in that question because kalau dilihat bagaimana pergerakan masyarakat memahami agama kan, so kita we can understand it. Puan Ani kata tadi ulama yang dipilih oleh political class lah. Tapi I'm also seeing interestingly a trend dalam in the past 10-20 tahun sekarang, sejak ini, di mana middle class or upper middle class Muslims yang biasanya tinggal dalam urban Kuala Lumpur, mereka lebih terdorong untuk mengikuti ulama-ulama yang datang daripada negara-negara barat, macam Mufti Meng sebagai contoh kan, di mana mereka tidak lagi ada confidence ataupun dia tak trust interpretasi yang datang dari ulama lokal. Mereka lihat kepada ulama yang lebih western, yang as they think is more modern lah. So I'm wondering bagaimana kita boleh square, tapi kadang-kadang bila kita tanya pasal politik mereka masih konservatif dari segi politik, tapi intipati ataupun their draw to a version of Islam that is western, how do we square that actually? Well, pada hemat saya, bukan masalah how do we square that, tapi what kind of doors are made open? Apakah kesan akibat secara langsung dan secara indirect, ya? Satu ialah bila dalam soal agama dan identiti dibukakan kepada mereka yang berkuasa
ataupun mereka yang diperkenankan oleh parti politik atau ahli politician, itu memang satu resepi yang amat negatif. Ia akan menahan menjadi satu benteng to prevent keterbukaan pemikiran yang membolehkan orang berbincang. Bila soal agama dan politik, ahli-ahli masyarakat tak boleh membincang, tak boleh disagree openly, itu akan membawa lagi pada satu lagi tahap yang negatif. So, finally pada saya menggunakan Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim itu sebagai titik permulaan kepada proses ini. Diberikan political power, political support. Dan pada masa yang sama, dengan NEP, lebih ramai masyarakat Melayu dah mula hidup di bandar, diberikan kesempatan peluang untuk pendidikan tinggi, dan dengan perubahan kelas dan masyarakat, ia akan berkaitlah dengan control dan politicization of Islam or politicization of religion hanya pada satu ataupun a limited path. Dan itu yang pada hemat saya, kalau dia berkekalan, tak ada harapan bagi generasi abad yang ke-21 ni dan masuk ke abad ke-22 untuk lagi mempunyai keterbukaan pemikiran, keterbukaan pandang alam, Welton Shong, worldview terhadap situasi sendiri, situasi masyarakat kita dan situasi global. Okey, untuk Aziz pula. Okey, Aziz dah dengar lah apa yang Cik Noi perkatakan tentang politik Islam kan. So Aziz pula, apa keresahan, kebimbangan Aziz tentang politik Islam ni? Macam dulu UMNO ni bolehlah dikatakan terbuka. Sekarang ni dah tak ada beza dah. Lepas tu dengan politik yang sekarang ni, kalau kita tengok pentadbiran sekarang ni memang dah dikuasai oleh kebanyakannya adalah orang-orang yang berpendidikan Islam. Bukanlah tak elok, tapi tafsiran mereka masih lagi macam agak mengongkong. Jadi bagi saya macam dia ada kena ada perbezaan antara politik Islam yang that the state wants, yang kerajaan ataupun political class nak push, dan apa yang masyarakat merasai sebagai orang kata kesan political Islam. And if I'm to think of bagaimana political Islam tengok di lapangan lah, among society, NGO gerakan-gerakan macam seperti ABIM, Ikram ataupun ISMA dan sebagainya, sebenarnya this is just a small set of the population. A small set of the population hendak sebuah negara ataupun sebuah political system yang boleh dikatakan Islamist in nature. Tapi rata-rata kebanyakan masyarakat, saya rasa tak sebenarnya mereka hendak negaranya Islam dari segi mungkin undang-undang ataupun values lah, dari segi undang-undang, dari segi sosial dan politik dan sebagainya. Tapi saya rasa visi mereka ataupun aspirasi mereka bukan nak menjadikan negara Islamis lah. And I say that because teologi lah macam Iran. It's not a theocracy. Yeah, I don't think that's what most Malaysian youths want actually sebenarnya. Kerana bila saya dulu belajar ke UiTM untuk 4-5 tahun, kebanyakan orang Melayu dekat sana, walaupun mereka tahu yang Islam ni penting dari segi identiti, dari segi as who they are as Muslims, tapi mereka masih boleh dikatakan modern lah dari segi they embrace global culture. Mereka masih berbincang tentang Islam dari segi yang macam mereka masih tengah negotiate Islam tu macam mana. Walaupun ada maybe dasar dia yang boleh dikatakan konservatif, mereka masih terbuka dengan cara pemikiran di mana mungkin kita cakap pasal tudung lah. I think that's the easiest thing because it's so visual kan. Dari segi tudung, the negotiation of how the tudung has evolved dari bila di zaman 90-an mungkin tudung yang cikgu the sort ustazah tudung has not evolved into a style of hijab yang macam boleh dikatakan seperti kita banyak mini telekong, ikon seperti Yuna ataupun beberapa artis-artis yang sekarang they still want to practice Islam, tapi the interpretation is adapting and evolving tapi berlandaskan Islam. As for me, I think this is why the question of
Islamisasi is actually quite complex, because Islamisasi kalau dari segi politik, it is in law, it is in the legal structures, dalam syariah system, dalam bagaimana dasar is carried out by religious authorities. Tapi kalau Islamisasi dari segi masyarakat pula, you have, and this is why class discussion is important, and why I brought up the question of Butimeng tadi is because mungkin di kalangan rural Malaysia lah, ataupun outside the West Coast, interpretasi Islam mungkin lebih tradisional atau lebih cultural, and we see this pas sebelum mungkin Presiden Hadi Awang punya zaman Hadi Awang, mungkin lebih boleh dikatakan traditional Islam yang ada intipati kemelayuan, where it's a bit more traditional Islam. It's not so Salafist or Islamist in that nature, if that makes sense. Tapi pas sekarang boleh dikatakan lebih Salafist, a bit more hardline. Dia nak cuba, and this is the sort of brand that kadang-kadang the modern day Islamis seperti ISMA membawa, di mana the traditional aspects of Malay culture yang lebih orang kata grounded in Nusantara ataupun serumpun values, dia nak erase, dia orang nak reinterpretasikan ataupun dikeluarkan daripada apa itu Malayness mixed with Muslimness in the global age, atau Muslim dalam era baru ini adalah mengikuti intipati Salafi, intipati yang sangat strict. You have to be, if you're being Muslim, you have to be Muslim in a very certain way that aligns juga dengan the Islam yang kita belajar daripada Mesir, daripada Jordan, daripada pemikir-pemikir yang lebih orang kata right wing. Tapi kalau kita lihat di the middle class as well, and this is why I think PDRI is a very interesting example, right? Yang orang-orang yang saya tahu community Islam di PDRI lah, is that interpretasi Islam di kalangan mereka pula lebih cosmopolitan. Mereka hendak Islam yang lebih global, yang lebih tied to Western values, because they grew up that way, right? Their cultural and consumption habits is lebih global, lebih Western. How did they negotiate that? So for them, it's like, okay, I want to be Muslim, tapi I nak jadi global juga. I listen to Western artists, I don't like the interpretasi of my local preachers, tapi I nak dengar preacher yang mungkin lebih Western. And for me, there is a mix lah between Islamisasi dari segi politik, di mana state kata Islamisasi politik looks like this, tapi mungkin di kalangan rakyat, di kalangan belia, there is interpretasi yang lebih berbeza tapi masih Islamis di segi we want Islam as part of our lives, but how does Islam look like? Does it look modern? Does it ikut kacukan Asal Idrus ke, kacukan Mufti Meng ke? And I think that's where the complication is for me lah. The question is like, and that's the question I'm still dealing with, right? I'm trying to see these different versions that's being played out in society, and then I'm looking at government. Okay, government actually is not connected dengan the direction of Islamization that society is moving in. Saya fikir itu sebahagian part of the problem ialah the government or the vested political power has lost their control. Misalnya dengan NEP, keterbukaan opportunities bagi ramai lagi masyarakat Melayu untuk datang ke bandar, untuk dapat pendidikan yang tinggi dan ruang pekerjaan. Kita di Malaysia kita dapat lihat the creation of more middle class, urban based middle class Malay / Muslim. So di sini contradictionnya timbul. Bagi masyarakat, individu dalam masyarakat ataupun kelas tersebut, mereka lebih, they feel more comfortable to retain yang mudah, simbol-simbol yang mudah seperti pakai tudung ke, pakai mini telekong. Pada masa yang sama, mereka juga seperti awak kata, dari segi taste for music ke, ataupun pergi holiday ke, holiday mana-mana ke, mereka masih lagi in awe ataupun in admiration of other culture, of other tradition.